Kali kayak gitu long ngalathet deh bang bakam ni dah. Dengan tip balik bakam ni untuk cemayo mesti kena kan sip ke tengah ke sini. Bang amla bang baru kiyo ngangan yo. Kasumha ke bang ilang yang apa. Nah, bila dia enggak lu kita mesti sate saya muda. Dia ganga hingat yo, kamu lagi macam biasa dia tidak baik kamu simpen lagi mesti kan benar. Dia minta so please banyak saya yang berjuang tang banyak ikut dan share tang ketok. Kantor ini keren banget. Kantor ini nungan kuat. Dekat kamu sip cuma bersama kami kita bersama. Kamu tu no iki balik iki yo itu yo. Bangar kalau aku petang yo teh nganlek pembata. Dengan hadiah apa karau kemar itu. Kita tak yung tapos niyan kami ba yung ibay nila lang katum isi patangin ay bak nila kita kami din nagsuso barnisem barnisem ibay em nga sito na tatanda kita next na try na ba abi mo okay may person like pa pinapun lum yung late brunch dalawan sisin pinumpak yung hapsin ay got something Penting ipik mo. Maka tik tambah top lutang dia. Kita kamday ke borjong yung tang sige man batay kata. Ni hapit lang yung gijing. Ngin sa one biyang sa penulungan. Man batay kanya mo kasaway mabay. Nga kerten beberapa kali di mes tadi pengro masuk masa akhir lagi. Ha ka banungkong masuk yo sila dum laipo may konsul. Ha ka banungkong mensua tidak kena ngatrakin batip. Ha ke sibil rim kadon. La sibil rim kadon ha ka ceka baki bu ya kamuda mentah. Delaai minus paling ada islip barit baha bangan syongkan hakit jong kamuda. Hakit jong kasibil rim kadon kamuda mentah. The next kabaar kabagayo license kadai da kacing penle jong headman jong TV badon try jong kene kangayo ya kat kalesen bang lasyong hak biju arngut ni dan ngab kong na lailat ya rentakan ngut kesini yo kadien katukan nipor idan ibri badus ni ya ke municipal ro ki ong bandra no kalesen banyan renew kadien bangilan ai ke municipal kamla chicken da kene pementa kadai kesen ka balai kapag nung soyo baro kiyak kita hangtay hamot apo municipal renga ngaru siya po na sinda kitang kalasan nampuwa mandamatay ito nga dan lang group bachong katinong group tinong group dan tak menta pagasian ka menta siya ay kita kitamtam jong abcha balay ka abang sa wali nga di ka berubah rintam hang ya baro kimarori hang napikit pa hayang ada ka berubah mendahan ay pa kini kihun baro ikisang mabo kitip banga ngaday keberebel arimtam cangkem taklis Kalau sedang bahapat terkemai. ya kan Ribat pun betul. tak ngam tip kay kadaw ba kami manay tip sa ta tiyo lese heb yo nga sitam man snam baru nang sitam mo ngamla manwan tanga supasyong dang teo bade sento hang ne tiyo lese gala bende katayo kila penak pamangta na yo ki ay tangam tip kan re hadin nang to ka ba tip kadale nga ha application thamai beng da menta kami kan lo ngadang tho mentala dan si bena si benesteng teki yong ba ngadi betang kimar kiso lokal be untuk dia markam so trun so nyamtra kai kiro hadam kiso kompor kunta kimar kibami betang 60 me khala ya kembay kimar bam kiso peng kiso por ke ngam chode kim ang air kyong bitlum no te mar lakit te en bu si ay ganyi kim ngimday ki batiet ibatan itiet ram bat lada ngimday ki baduk ki bakerdo ngin man syang thak dong hame sorak lada ki breu khasi chungi ki sungthu ikata ki debet nai lat ken ngang la ikran bat kim tan ong lada ngang syang tam anda ki breu chong ke sarkar ki ladep dan ya ban penbek dot ya baru ki donation ban rung semudah teladanga ngasong kata kadikaan banga ngalak penken ya kan ta kamu kidihok yang nga bagan ra bakin ra yang nga sathanat betmar bebreu ndaya mentang om penbek lang mo cha kan yang nga bempat yo na baki ong baat yang nga katem ka baar namar menen dong kadang ban kendu iki municipal
menen bat men khat pratarik arsengi menta katiyong ala don chata jangan ong i kong sesta ba penting lem ti ong pat mi ila penle ba play komputer ndai kami ke kerten cenga jadi ong tat hadu da syong beng ka meeting cong ketivisi salah ban ai coba jangan telada hak kapur babaro kin kibri cong surkal kilara lo di badon lesen semuda ladanga ngasyong bian marway kata kade bangala pungkeng kenya garo taki dihap nya ngaban ra menta tengah kerpat kin ba kin sya yang ngaban syong tang menta si kat bakim patla ban panbiang ya baro kamut katahi ken kam long isu tenat mo ta bangan yo ta bangas ni lo sip bangam yo tekan lek kumno ta Kalau tak payo ini kalau license syong yin. Ada ke sini. teki kun cenga kin bam dak ken kata ken ngakeren kata cenga kepat ken yaki bakin ailem yang atang ba ndaki ladang ngam yo iklesen temut dak kila panbiang lo kini ta nganum syong su belengan susang baru belengan pangkenya kan dai ka hok yang ngaban pangkeng mar bangas ni wilak nasib bangam yo kata kalesen Ano sila flash? taken la lak mo kuno kamot live pusam sa post ni amang baro ki marori ki cek sangma ki cek huluman ki tu lot yang atong ngaya tu syawak ekta Udah lebih sa municipal kapor. men khat pratari ko ngadang leng menin ro ngadang keren ba ko sesta Kiong kumno na katang municipal. ki ong saap hakatem ka baar kenya em ki ong da syong meeting hapo chong ka artari hapo ki syong meeting taken saya perkhat kenya kata itu ro beli ki tang kirong treken la si eba kre ban raya kata ta kenyam la ken ban rai kam ngar ngala thiet ngan syong ne ngan lum ngan la ban batai kata dak yang ban ra teken ra jadi yang bangan lum dengan lum kan lum ini ngapa wat sih kan lum saya